Ketheka mutegeri wa Weru TV kambetikia muthenya wa kuno thite na mbere wega na wina thamu gwanje imbega nkugwatogeni methani yetu ya nteto mbitagwa Christine Wanjeru tukiambiriria ntoni cietu mukarigiti wa mubira wa magoro nteresia Igembe Central tawe gitonga ndika na uretie atongoria magisiasa indiria makuthondeka miako ta masukuru methire makiririkana ibara nontu imingi ithukangite muno na hethirwa itithirwa ikithondekwa ikethirwa gituma mbeu thega tataranta ciao ni kwaga ibaro cia kuthakira mubira uyu wa maguru turinjisite 20 na kuringana na mukaririgite uyu ugwa ngwataniro ya mantu megie michetho FKF ntere Igembe Central ariuga irabu ibu bionthe ibithunganiritwe ikiriligie retete na mbere bae na mworoto wotigiriba gutetheria ambiombithino gukuria talanta ciao wamwe na kubebukania na mantu megie kinyotumiri bonda wacha kulevya sababu etu yo setha mubira yo digie tutha tuciumitie tweria utap talent ya twana twetu tuna yewa mwanya muno be skuru ire basetha kona skuru fulani ni utongerie kete akinya mwanka nationals ya kinya nationals ana baraba thirie skuru form 4 bakaura bate ya mesethone ringi twabashe lakini kithe ila bibithero bina inya rira bathira cia form 4 no bachoke ila bune bi talent yo egendelesho na bakaitia abaito setherenya timu cietu cia nthuru etu Kenya mubira yutetha cie muno na kinyogethera yutu kuonera mbeca yutumana babetu bakaria bari na bakuthithia muno oro taira beta kuria cieni na utheri bakiria mbira bakiungana ciana ndawa cia kulevya bamwe bakiunya bangi chobi lakini bagetha baki hanine kanya kuga chobi kaura bakenjoy mubira twasetha na bakananja babui na no tubalulea na baingi batethukanyi mubira yu na baita kuraya muno no na kuri nogu kuringana no kwina mathina maingi emaba kurukagira nontu obwa kwaga agonto kwega kinya gocethera basethera cieni bina marina bina nya mitaru miraya muno na ngoru batithawenya bena ngoru cia chuma batumera ngoru cia miti muno kabatema bagabwithia na ita rimwe nya ibasetha ngoru atila kumenyo kithe kuingira kana etera ingira na kinya neti cia wikira ngoru ne bateona na ibetha bana thina muno cia mbeca cio turabero kuma timu kuma kuna wita kungi ari na ntomo akiri atongeria baithiro bakithira mbe na kubanga nagia abo bagatetheria kinya kuona biani biega biochethagira no MP na mujumbe wa county ka MCA bakawatanira ba tubwithire ciani no ntu ciani ibitho bina marina muno na ni possible kinyale aba kibanga nya woka irasi na bingi nya rutero rungirwa sport nya ruru baburi utulwelia ingwete kia thine tu kantu amiru batu tona musetho yu na baita muno lakini nkwenda amanyethia musetho yu baita kuma Igembe Central Betan Class Chabare Ambeu mbethi ni maumiretie kiri kiugomano gia kurutanwa montu megie urimi wa kawa na buria maomba kurima kimera giki na makethiro makiona baita kumania nakio ni mucemanio uria witanitwe ni gikundi gia kuringa njeki kawa takio GIZ uria uruthiritwe nteresia nothimenti mathomithitwe mauntu mwanya maribo kurima kawa kiriu na nkinyagia gucwira kawa thoko nthi yanja na mantuja kawa urimi wa kawa umenyeri wa kawa na mantuja value addition na kuchwa thoko na iba kuria biuria birito muno no tubo iba thomete na ibombete kuthomithwa kawa na iba kwenda kendelea mbere turiaja no tubwa financing from GIZ Coffee Innovation Fund pale aja narwe na bagatukethia na twina kugwirwa muno kira kinene kire urimi bunde bwa kawa kana kanania ni sustainability kana ku make sure rojo kawa gaka gakoneka na youth no mwanka kinyethe aba kuona kawa kaina inya igintu gia kubanogia kana kutina mbeca kana kutina financing ni bure ni gintu kia na inya kinetumi kubathomithia uria bomba kuona mawega kumania gikawa na twina model ndongi muno cia kuonania antu bara batonya kawene na baratobora maishene baromba ku deal na mahitaji jao ja maisha tuthithia modern kind of agriculture na tumenya ara twatigirirwe i antu babo kurakura kana bajuju betu
kinya twa youth tugitambira twitwe na bwega kimantu akilimo na naruo kaire twiaja na youth bange nkuruki egana twisaidie North Menti twithithia mantu training na youth kinya bo bare waja bagwirito muno tuntu ba training na narua na kenda tumenya na tatu komba kwitha tuna skills nkuruki kimantu jaja kuri makawa tiambuge ayuthi ba narua ba itani muno mantu neja ora bakambiria kuri makawa ora bakambiria ko kamenyera na ora bakambia ko kendia tete kurucia ome tugita guchwa thoko no awo itogozaro mantu ja ku keep nya records no ntu komba keep records utumba kumenya gintu kiro komba kuona gikawa kau ukamenya ndene ya oketha kiro ithano ukamenya oketha ukamenya utumirite mbio na imbio ona kenda womba kwithire ku kimenyethera kimereki kugutethia kana gitu gututethia ratwenda kwithirwa turi no ntukawaga tuthomethetie monka twakinyu tukinyite uni nthomete na kimira gia kaua na aria mbumite gwetu ikawa kanthomethetie ngakinya unkinyite monka tu university level na tukomba kwithira twina market njege kaua inkoni nyaba betu benyumetu nyana betu kana raba keza kawa komba kwithira bage batethia bakinyu bakaendra kwithira baikinya tabatwe pedre bena thoko nene nkiroki ya aria turi batu. Tunataka pia youth wajue kuwa si ukulima peke yake ndio unaweza patia mapato, kwa sababu kuna kitu tunaitwa value chain kutoka kwa shamba hadi kwa kikombe na vitu kadhaa ambazo zinafanyika hapa katikati ambazo youth wanaweza kuwa involved. Ituchoro thoko chakawa njega na ile economic abu kinya thirikari mbecha ciambia kuja chekuma ome wakara mbecha cianje kwa kitengana katu tuitembecha ome Kenya tuchire tena njira kwendia kawa. Abiashara maria mendagia nku kire kambuni ya kurungamira majani muno ntereno cia Kirimara ni manirete matethero makiendia nku kire factory ino kairi Mariuga mugomo uyu bao ukambiriria rutere runonto mwena uyu wa Meru embona nkinyagia Tharaka-Nithi ni methiretwe makigurirwa nku ciao na bei irindi muno bara maguragirwo na shilingi 1,700 mawigitire umatiendi nku ciao nthia shilingi 2,500 na kethirwa atio ogu KTDA itigatinde gutuma marori mao mathagana nku ciao. Gikundi kia biashara barabendagiria factory cia majani nkuku makaunti ya Meru, Tharaka-Nithi na Embu bakiaria na andiki banteto nibogite bokuma Narua bagatonya kiri mugomo bakiuga batendia nku kairi na gitumi bakiuga barigurirwa nku iji na mareija ndiburu bakiringithanagia na ora factory ingi bakugurirwa komete ni untu bwa gutugurira nku buthuku twa compare na factory inge naja Nyeri twa compare na Bomet Nyeri barigura na 2600 batwe tukigurairwa na 1750 kuma endelea maguta maumaga chiringi 80 na thaino makuma magana mairi puria KTDA yaribaga nko endenu wana thaino no abu eguturiba nginyagia thaino thaici kinya machini ciongo itore minye igwita chongoge no ntuba maguta na ariti bara tugwita bongoge kinya nandi bara baingia jo kuona ibara mingoge thaici ugeta Bometi baigurura 4500 waja Nyeri 2800 weta kila mahali 2600 Meru county ni kugura nko na 1500 na 1550 kaka itindiete mwendene Kenya Koroki bakiongira ni baugite barenda kugurirwa nko shamitira myumo na shilingi 2,700 na shamitira myuthu na shilingi 2,500 kenda kinyabo bakomba gushukira kimuturira kagite na 10 araba itite mukana kiri arungamiri ba factory sha majani basun 7 bakiuga bakona marori jao jejite na ja maturene kugura nko monkarira mende kide jao jakaingwa na bobara bakuga barendia nko na njera ya wamba kinyabo bakiuga chuma ya wereriko kuma thaici turenda nko sitia 2700 untuned na soft tuned 2500 kwa ukiria turenda ugu maicha makari thaino wanatu ne tokereruwe nko tuthie tukinyirwe nko nkinyagia twethirwe bei yanko nkinyagia au maicha mare nkinyagia thaino au angarama itoko inyerwo muno tuterene ro anja maiso ijamo maguta ijaitetie muno antu ba makoleta nko factory na njia cia wamba tukabamenya
na tutachukua hatua na tuchezi. Manager uria agatuma ngari ciake on the field. Puria bugekarika in the field atigacioke kuraumu anwaru uriku. Mudiene Bruni Rombara okirarungamiri ba factory ji kubategera kenda biashara chao kinyasho chigachokanira. Mero rinjono na Tharaka-Nithi na Embu ndaromba tafadhali managers, factory managers na regional managers ibete batutegere batuongere nko no tukinya twingo tugwita hasara gutema na ara nkura ikuonekana imeuro kiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare Hatukikanya kanini ga kunogoka utikathi nako. Orimeru makutano kana ntererira kwina nuguchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Rubis Petrol Station second floor store 39 nio mutethia waku turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kuma rongo njo ndukene yetu turugura kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaijiri cia rukire mwanka thaa 12 ciogoro na ntuku ekiumia kuma thaa 3 cia muthenya mwanka thaa 1 ciogoro endagia na maguri ja wholesale na retail rionga ndukene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 kenda kugwata Nteto nguruki kethura uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na maguri jate kuinyiria mubuko jwaku tugwatakire Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utitwa garanta, utitwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hatuthongera kirimeshe thoreo Nairobi City Stars ni maraumire nyuma na kubura AFC Leopards ngoro chieri kwa imwe kiri mukondo wa 31 wa ligi ya FKF. Muchetho uyu uracethagirwa kibaroni Kenya Stadium mushimonene wa Nairobi.
we put, I will say, all our chance in the cup, and we have been out last week with defensive mistakes, and today it's again the same. We made mistake of children in our box. So when you don't have, you need to be aggressive in both box, offensively and defensively. Yeah, first of all, I have to thank God. Number two, the players, the effort they've given in. They never give up from the first half. We conceded, and after that, I think we had to make some changes in the second half, which I think bore fruit, and I'm happy for the outcome. Hano bato kurekeria nteto cia wero tha mugwanja nteto cingi na njira enkinyaniru ni wona cia kinya tha 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru ithirwa na muthenya umwega.